Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kenya. Visi Perezida w'ishyaka Jubilee Bwana David Murasi yavuze ko amasezerano ya Kenya atemerera William Ruto ko azamusigira intebe y'ubuperezida, ngo byari kumwe umusore watereta umukobwa amwizeza ko azamuha ijuru, kandi bidashoboka avuga ko umwe bwabo bwari amareke mugeni. Ubwo yaganiraga na Kameme FM, David Murasi yavuze ko ibingibi ari ibisanzwe ko abantu batandukana kandi barakundanye, ko kuba Kenyatta yarihindutse icyegera cye William Ruto ari ibisanzwe muri politiki, cyane ko kwihuza kwabo kwari gushingiye kuri politiki kuruta uko abantu babyibwiraga. Ikinyamakuru The Standard cyanditswe ko Bwana Murati yavuze ko nubwo bihuje mu nyungu za politiki byatumye bashyiraho guverinoma ishingiye ku cyene wabo, ruswa irimonogoza mu gihugu cyane cyane mu butegetsi. Hagati aho ariko kandi ngo iki gihugu cyabuzeho gicira nawe kimira kubera imyigaragambyo ikaze imaze gukwirakwira hafi mu mashuri yose mu gihugu nyuma y'ukwezi kumwe gusa abanyeshuri basubiye ku mashuri. Ikinyamakuru Daily Nation cyanditswe mu ntara ya Makueni niho ibintu byabaye bibi cyane kuko uretse kwigaragambya abanyeshuri batwitse amashuri ndetse bangiza ibikorwa remezo, hamwe na hamwe abarinda amashuri baricwa. Kuri ubu ntihazwi intandaro y'imyigaragambyo yabaye icyorezo mu mashuri ya Kenya. Iki kinyamakuru cyavugishije abanyamadini ndetse n'impuguke mu burezi, bose bahuriza ko abanyeshuri babaye ibyigenge kuko bamaze amezi hafi 10 bari mu ngo imyumvire yahindutse. Hari abandi bavuze ko abanyeshuri baba bari kwigaragambya bagamije kwamagana ibizamini bari buzakore mu kwa gatatu uyu mwaka, kuko bazaba bize igihe gito ikinini bakimaze mu ngo kubera coronavirusi. Ahandi imyigaragambyo ica ibintu mu mashuri ngo ni mu ntara Kisumu, naho ngo abanyeshuri barangiza ibikorwa remezo ibindi bagatwika. Impuguke mu mitekerereze zavuze ko imyigaragambyo muri Kenya yerekana ko abanyeshuri bagize ihungabana iwabo mu ngo, ariko ngo hakaba hari abandi ubu bifuza ko amashuri yakongera gufungwa. Abanyeshuri baganiriye na Daily Nation bavuze ko impamvu y'imyigaragambyo yiganjemo urugomo ituruka kuko abanyeshuri batemerewe gukina mu bigo nyuma y'aho amashuri afunguriwe kubera kwirinda COVID-19. Hari abasanga umwana wamenyereye kubyuka hakeye saa 3 za mu gitondo bigoye kumubyutsa mu cyakare saa 11 akaba yahinduka igiharamagara. Nararanganije amaso umunyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika, banditswe Perezida Museveni yahiye agatsemba ko adakeneye umuhuza hagati ye n'abatavuga rimwe n'ubutegetsi bwe kuko ntacyo guhuza gihari. Bwana Museveni, ikinyamakuru Daily Monitor cyanditswe, yavuze ko nta muntu utazi aho ataha ku buryo byasaba ko abo ujya hagati ye nawe ngo nuko batavuga rumwe. Ati baza ariko wakwihanukira ngo arashaka guhuza akagutana opposition. Yaba huza iki? Ntawe ntazi aho ataha, nabishatse nafata imodoka nkayatsa nkamugwa gitumiwe mu rugo ubundi tukaganira, nta muhuza nabo nshaka. Umwarimu muri kaminuza ya Makerere wigisha amateka yavuze ko muri kamere ya Perezida Museveni atemera ibiganiro. Ati ni wa muntu udashobora kumva ibyo abandi ngo yumve hari icyo byamwungura, ahora ari wa wundi ushaka gucengeza abandi mibye. Impamvu adashaka umuhuza n'abamurwanye nuko atari umuntu ukunda kumvikana. Uyu mwarimu w'amateka yavuze ko nubwo Bwana Museveni yavuze ko adakeneye kuganira n'abatavuga rumwe nawe yibeshya, kuko mu gihe cyo gukangisha abantu kubamisha ibyuka biryana mu maso no kubarasa cyarangiye, atakeneye kumva abandi ibintu byarahindutse. Icyaka NUP ryacyaguranye Elias Bobi Wine rivuga ko ritazajya mu biganiro na Museveni kuko ngo byabateranya, naho FDC ryo ryamwibukije ko akwiye kuganira n'abandi kuko nawe akunze kwifashishwa nk'umuhuza habaye kutumvikana, bitari ibyo ngo igihugu cyaba cyubakiye ku musenyi. Nasimbukiye muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru beguye za mudasobwa barandika, banditswe umuyobozi wa MONUSCO muri Kivu Amajyepfo Bwana Karina Sora yakirenga ko ibyaha byose byahabereye n'ibihabera ubu ngubu bitazarangira gutyo gusa babiri nyuma badahanwe ngo bitinde bitebuke. Radio Kapi yavuze ko uyu mukozi wa Loni yavuze ko hari raporo zakozwe ndetse ngo hari n'izindi zigikorwa bizarangira abantu bagerejwe mu nkiko. Iki kinyamakuru cyavuze ko Karina Sora yasabye ko bakiri mu mitwe yitwara gisirikare mu mashyamba ya Kongo bashatse bakira intwaro hasi kuko bari kwishora mu byaha by'intambara kandi bazakurikiranwa. Uyu mutegetsi yavuze ko hari abantu bashora urubyiruko muri iyi mitwe bitwikiriye amoko ngo baba abanyamahanga cyangwa se abanyekongo bose bazakurikiranwa mu bucamanza. Gusa ariko yatsindagiye ko ingabo za leta FARDC zizagumya kubona ubufasha bwa MONUSCO bagahiga bukware imitwe yose yayogoje iki gihugu. Nasimbukiye mu gihugu cy'u Burundi, abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika, banditswe Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje ko igihugu kigiye kwicarana n'ibinyamakuru byafatiwe ibihano bakareba ko ibibazo byagaragaye hagati y'impande zombi bikemurwa ku neza y'igihugu. Inkuru ya BBC iravuga ko mu kiganiro Perezida Jenerali Ndayishimiye yagiranye n'itangazamakuru yasabye urwego rushinzwe itangazamakuru mu gihugu kwicarana n'ibinyamakuru byahagaritswe bakareba ko byongera gukomorirwa. Bwana Ndayishimiye yavuze ko ubundi itangazamakuru ari ikiraro gihuza leta na rubanda kandi kigakebura ubutegetsi kibwereka ibitagenda neza bigakosorwa. Mu myaka 2 ishize ibinyamakuru bya BBC n'Ijwi rya Amerika byarafunzwe mu Burundi bishinjwe gukora inkuru zidasingiza ubutegetsi. Umwaka ushize Perezida Ndayishimiye yahaye imbabazi abanyamakuru bane bakoreraga ikinyamakuru Iwacu. Icyakora ariko kuva 2015 ibinyamakuru byinshi mu Burundi byarahagaritswe, ibindi ngo birakorera mu buhungiro. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiriye muri Tanzania, abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika,
banditswe mu gihe hakibazwa ikizakurikira kuva Perezida John Pombe Magufuli atangaje ko igihugu cye kitazemera urukingo rwa coronavirus. Umwe mu bategetsi mu karere ka Moshi Bwana Juma Raibu Juma yabujije abayobozi mu nzego z'ibanze bari mu nama kwambara agapfukamunwa. Ikinyamakuru The Citizen cyanditse ko bwatangizaga inama uyu mutegetsi yasabye bambaye udupfukamunwa guhaguruka bakadukuramo bakareka ibikabyo kuko akarere ke gatekanye ari kazima katarimo COVID-19. Ati nanjye nibeya kandi nta kunambaye nimugabanye ubwirasi.